Niba uri hagati y'imyaka 18 n'imyaka 30, imyitwarire ni iri kwangiza ubuzima bwawe mu ibanga wowe utabizi. None ikibabaje kurusha ibindi, ibi bintu bikora buri munsi. Guscrollinga ku mbuga nkoranyambaga nta ntego nta n'icyerekezo. Ahangaha si uko unaniwe, ahubwo ni ukurangara. Tekereza guscrollinga hafi amasaha 3 ku munsi. Ibi ngibi ni amasaha arenga 1000 ku mwaka. Rero hari ibintu ukora uri wenyine mu ibanga kandi biri kwangiza ubuzima bwawe. Urubyiruko rwinshi barabikora ariko ntibabivuga. Noneho abenshi bagerageza kubireka ariko birabananira. Rero ikibazo si umubiri wawe, ahubwo ni ubwonko bwawe. Ese wowe ni ikihe kintu ukora ukaba ushaka kukireka ariko byarakunaniye? Wibwira ko uhuze? Oya, urarangaye. Uri hagati y'imyaka 18 na 30 ariko ntacyo urageraho. Amasaha menshi uri kuri telefone ariko nta cyahindutse mu buzima bwawe. Si uko uhuze, ahubwo urarangaye. Ngize ukuri, ni amasaha ngaho ukoresha kuri telefone buri munsi uri kureba ibintu bidafite akamaro. Ntubeshye, andika hasi. Iyo umubiri ukuriye uri kumwe n'umukobwa, ubwonko buba buri kukubwira ibintu byinshi. Kandi si we wenyine bibaho, n'umukobwa nawe iyo abishaka buba buri kumubwira ngo tugire icyo dukora. Ariko mwese ikintu muba mugomba kubusubiza ni kimwe. Ingaruka mbi ni nyinshi kurusha inziza. Se wowe utabeshya usubiza icyo ubwonko iyo bikubayeho. Hari abanyeshuri benshi baba baramwibanga. Uzi kwiga cyane ukarara amajoro ariko bikarangira ubonye amanota make kandi ntumenye impamvu watsinzwe gutyo. Aha rero utekereza ko ari wowe ufite ikibazo, ariko si byo. Tubwizanye ukuri, wewe wigeze kubona amanota make kandi ntako utagize? Yego cyangwa oya?